Oh lah teribon tip top lah. Kini truk yang bat is dendok bat pilih kasbit nem tagalo gidro ne la artet no. Kini truk kat artayar kumang lapun isin katua video te mentapar kadan ne la artet no. Te por bat pilih kai la gidro ka por arsteng dengan saya pesibit mana ban ora ya kani ka truk kat artayar la ne de ka pisa ka ba spolak tengka. Ka por pilih kai ka gidro ka por arsteng janmit kador jang bay tiket kadai lai spa tengka kawai bat san spa tengka arteli tiket. Te sa petru hakane ke channel hisbit jeka logidro mana banyak ora ya kane ka truk sibit mah. Kita perlu membuat subscribe ke channel lebih kuat bani isbit mana ban Korea ke nega truk atayar ne halat artet subham subscribe do ya ke channel mah nemar ngase page sibit mana ban ora ya ke kali kebede kasin ke benkong hagaji kop khwai ba hakalo gidro ke price ke benkong kan ai de ke nega truk atayar bat haga price ke arbat kedang dei hi de kali ke batmai ke ter alto keten alto keten ke batmai lan de bisa ke balai lak tengka hak price ke bar te kane de ke price ke benkong mah kane de ke price ke benkong te ngase pej ngene pej minta sa ke price ke bar kane par kedai nam ta ke price ke bar lan de bisa ke balai lak tengka pej minta ke badi diker ke stang hang ne ha layar tan ke badi diker lo kido kane ke office badi tiket mah kane ke price ke bar lan de bisa ke ba lai lak tengka te ina ta gini price kan saya peci bejan mit mana banyak kuri kini ki price to gidro hang halai artet kini office di tiket to gidro baik minta ke por prabeje kirawan gini kre nak taman penhap khwai hang ne halai artet nak ta sanlak jong bati aslindo bat ngese pejru hakalo gidro sibijan mit mana banyak rakyat truk artayar dalam depan nam ditagih seperti bayang itu apa poster bu juga pasti tiga kolon nomor bagamlong dari kita juga pajbasbet ditagih seperti digibat yang ini apa poster dan pong sebab balik yang bu perking